nika lona lenali ngivile kuzitolo lengale enkundleni yaseMangqongqo namhlanje la iluthe ngathi bekune parliament ngale ihouse ngalapha na kune senate ngala namuhla sithi sifuna kusho ukuthi lokho sikhanda sinika lithuba ukuthi satane nani natane nathi mhlambe nisitshela ukuthi nisebenza kanjani sto appreciate nathi sisho sicabangani ndothi nanihamba nembili nihambe nekwathi sive sicabanga na nawe ngamandla umnanyanya awu Nkosi yami siyakibongela nje sithi sithenza ukutibongela kakhulu Nkosi yami singamanzi sisebenzise ngamanzi ukuthi Madam President nekimbunga tonke ukuthi beningasikhetha thina sisigojana lesincane sasengamanzi ukuthi beningeda into sivakashela kithi kukhulu kakhulu futhi siyathi ukuthi lokhu yingayizivela okuqala nje azange sesike sibone mina sengimdala sengiyale ku70 nyale mbili ku70 kodwa akazange sengike ngibone iParliament isukuma ngale ndlela lenisuke sisukume ngayo yeda emphakathi semphakathi namuhla niteje emphakathi awu siyabonga kakhulu anisho-ke ukuthi ngidawunikhomba njenyalo nisho ukuthi naku asithi sidabe sethini sesiyakuqhaqha konke no thina sitakwenda njani nasenikhulumile sidabe seParliament sakha imibuzo sakha nemamotion nakulesi sithi motion sisumntu akashukumise sithi sive salapha ekamntana enkosi enkamanzi kunana inkinga nayi mvuna wethu emgwaqo yini lo yendako kuba nesiqiniso ukuthi sive siyafika ekhaya sesiyambuda so yasho ke ukuthi wo niphakelwe naku kungaka naku lengwendako siphinde sisho ukuthi sive senkosi asikhona ukufika edibhedlela ngenxa yani sive asikhona ukulanza amaphilisi ngesikhathi ngenxa yanaku ndakuvakini konke nabanye bathi sinebani labasha labaningi bethi imisebenzi nabanye bathi emabhizinisi konke sidinga kukuva sidabe siyamthatha ke thini sesiyabuda utawudiva ke wena nase sikubutela ngilele ngakubuda lo bese uyeva hawu cha bangivile so uyayibona induna seyiyasonzela nguhulumende lolotawuda asondela Sinasiphuma lapha esikoleni siphuma sinakona kude siphuma lapha manje vele sothi nasiphuma lapha esikoleni sigabe siyohlala ekhaya kude sikwendaba kude ngisho kuyiplumbing asathi lutho kude lu kanti lapha sibhadala bo 10,000 kwi-exam fee bo school fees kanti kude nasiphuma nawo sesiphuma nje ukuthi sifundiwe kude bo physics bo maths kuphela kude sitha lapha nakati kude lesikude nje lesingabasitha ngawo lakhaya sikufona kude asathi lutho bakoma ke befakwa ngicela enakuzaneni kuhulumende la etiko letempilo ukuthi nabangamane basendele luhlelo lokuthi ubhalwe lama-stickers la kule mithi la labanikwa yona labantwana la esibhedlela ngoba lo munye ukhamba nje ukuthi uhlala yedwa uhlala nemuntu longanaki batamnika nathi akabili kathathu ngelanga lona uyawugqubisa lo muntu akaboni lona lahlala nayo utawugcina ngenatha lephilisi lesibhedlela nasale ekhaya suyadidanisa lamaphilisi ngalo silestika sinye kubhalwe nje nathi akabili kathathu Foreign Affairs ukuthi njengoba ukhona umhlonishwa kunebantu abagilise tiliva tiga itolo bazuba baya ngale ngekhashana emaveni ubinzile Foreign Affairs asiva lutho labakwendako sebabhala bangesheya bathuka live bathuka ingwenyama nebantu sebasaba ngisho ukukhuluma ngoba wathi uyakhuluma kuyawuphenya ukuthi yini ama skeletons akho bese uyaphola